aingnya ngunclung. Karena budaknya sampur eueuh di mana. Aing ngunclung di kebun lah. Gampang aing dah. Udah aman. Cadel ka mana ya aing nangan di deka itu. Bae. Aing mah. Mana nya nya. Wah, pasnya na tuh. Anjing petak tanggal jauh. Wah, ada kagetan baing tah. Mana teh budaknya? Ya. Jangan aing goblok aing. Kemana bahasa? Aing bunyangan sia. Mancing yuk. Aing masa sia. Mancing ya. Mancing nanti. Sing tadi. Aing yang sing aing. Dia mau buat lu jalan ke aing. Aing nyaper ke sia tolong. Mancing tumpang. Budak di mana deui lah. Mau ke mentita ngarit ieu. Bae. Di WA checklist hiji. Si kuruna tuh yuk. Hai sia, aing tukangan sia ieu. Ini. Aisyah di tukangan babai jatuh. Ai sia tengah tadi aing tukangan sia. Puga aing sorangan bae teh tadi di dieu. Ya serek emang tengah dengeng aing kan ngisikan ieu. Aing suara jangkrik. Ieu budak kamarana ieu. Gede gini. Tanya coba WA. Checklist hiji KB. Astagfirullah, piraku orang ngarit duaan doang. Nu aya turun berat orang ieu. Bero. Apa? Aduh, kumaha ya, aduh. Kasih seleh orang ya, aduh. Mana pamajikan dia macan di Paraban di. Aduh, Gusti kuno agung. Masuk. Ih, abehnya apa? Ih, jama. Geudeng dang di ditu. Haram jadah sabudak anjir agak segala. Tangguhan sekoing del. Bok eta kadinya ngusruk sia. Sia tolol. Ada sia ngaledek segala. Baledek koing ku sendal yo. Aduh. Wah, sata budaknya. Di pewaeun da budak. Piceun ke segala oke lah. Ternyata bikin gue jadah banget. Bae aing dieu sia nih mah tabokan ku aing sia monyet. Jangan sendal aing. Di Uber sia koing. Makana teh sia tah kena korma di aing. Karma tolol. Dilas ya. Ya ada dong salah aing pada bikin kemana saya ada yo. Tah, salah aing yo. Pasti mau oge. Mana sih ada? Hei, kemana si Adel? Nah Andre, si Ari temannya. Kayaknya enggak. Siap salaman ka aing. Tanya. Dok mana Ri? Orang Kidul. Dok mana sih ya? Kidul aing. Ancepe jasa. Aduh. Hai dia orang ngarit deh lah. Bete aing dia. Pin, Ayo, aduh. jemur emang enak. Ayo meureun jam 5 mah. Pedeng. Ngarit ke mana sih ya? Kemana ngaritna? Di apaan itu? Tempat biasa orang ngarit kamari teh ya. Ulah-ulah di ieu bae. Heeh, Ayo di sawah. Ayo bidadari di itu. Bidadari bercabang 2. Wow. Ya ada dong aing teh si Adel. Mana tah budak? Aisyah, di saya ngarit aja aing. Berangkat langsung lah. Ayo. Yuk. Ayo geus ya gerah udah kabeh, urang berangkat yuk. Berangkat. Ayo, ieu saya. Bawa bae. Nyao ih. Ya batok we. Aisyah.
ikut harejo ya bagus jasa. Budak marah nih. Udah sedih lah. Ngadep mana saeutik malah syarat bae mah. Ide nyamin tuh leuy budak si aing mah memawat dan di arit. Budak Cari ke mana yuk? Serangan Malaysia. Bisa ada di itu. Turun baik. Turun. Aing kumaha tolong. Turun ih. Blok nyangkut. Tikus sedikit lagi. Kumaha yuk? Dah ada dia sana mah. Nah, harum. Kodir. Sianya kak datang geus jam barayo. Ora. Aing teh jam 3 kak datang jam 4. Kerebleg. Aing gedinya ngacaprak bae sia lah. Hampura. Tadi motornya tak agak mogok. Ya rok bae rada. Aduh. Kumaha yuk. Ah, sia kebo. Aing ketinggalan. Turun ya. Anjing. Woi, goblok aing ragan. Tolong woi, Aing lah. Ngarit mah poe aing lah. Umbe mah teu gara deh. Kuru pan gua gedean mah. Aing capek maraban nyan. Ya ka aing deh. Mentang-mentang awak aing gede teh aing di Paraban Joko diserahkeun kos embe jadah sianya. Atuh sia, ngaran masih kuru lah, banget sia. Nah, tai lah. Woi, Dak. Memang secara apa jasa geus loba ieu meureun lah. Baiklah. Cara apa aing di hareungap aing cendaang aing lah. Aing karungan kabehan lah. Ayolah balik lah, geus loba ieu.